ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайхом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо фаъолияти ҷамъияти деҳотӣ Хурмӣ вобаста ба рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, истифодаи оқилонаи обу замин, рушди соҳаи кишоварзӣ, мустаҳкам намудани мавзеъҳои хавфноки дарёи Зарафшон, дастгирии оилаҳои эҳтиёҷманд ва дигар масъалаҳои ба баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум алоқаманд шинос гардида, дар назди масъулин дастуру супоришҳои мушаххас дод. Тафсилоти бештар дар гузоришҳои хабарнигорони мо. бо мақсади шинос гардидан аз рафти корҳои ободониву созандагӣ ва зиндагии мардум, раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ба ҷамъияти деҳоти Хурмӣ ташриф овард. раиси шаҳр бо ҳолати садҳои муҳофизатии дарёи Зарафшон ва майдони кишти Шолӣ дар кооперативи тиҷоратии тухмипарварии ба номи Шамсиддин Назаров шинос шуда, барои пешниҳоди лоиҳаи соҳилмустаҳкамкунӣ ва айни замон баҳри пешгирии шусташавии соҳил ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. дар кооперативи тиҷоратии тухмипарварии ба номи Шамсиддин Назаров ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки дар ин хоҷагӣ ба майдони 75 гектар кишти шолии навҳои Девзира, Панҷрӯд, Нукс, Регар ва Марҷон кишт мегарданд, ки аз навҳои Панҷрӯд ва Нукс зиёда аз 110 центнерӣ ҳосил ба даст меоранд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ зимни суҳбат бо масъулин таъкид дошт, ки дар шароити кунунӣ бояд ҳар як порча замин самаранок истифода гардида барои таъмини амнияти озуқаворӣ беш аз пеш фаъолият намоянд. зимни боздид аз ҷамъияти деҳоти Хурмӣ раиси шаҳри Панҷакент собиқадорони меҳнат Мукаррам Мансурова ва соҳибов Содиқбойро аёдат намуд. Мансурова Мукаррам 1 майи соли 1939 дар деҳаи Рухшони ҷамъияти деҳоти Ёрӣ таваллуд шуда, дар деҳаи Ғарибак шавҳар кардааст. қаҳрамон модар соҳиби 10 фарзанд мебошад. Мавсуф ҳамчун говҷӯши пешқадами колхози Сезди 22 меҳнат кардааст. ӯ 40 сол собиқаи корӣ дошта, барои хизматҳояш бо як қатор медалу ифтихорномаҳо қадр карда шудааст. соҳибов Содиқбой 15 январи соли 1928 дар деҳаи Ғарибак таваллуд шудааст. то ба нафақа баромадан дар соҳаҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ кору фаъолият намуда, бо ордери нишони фахрӣ қадрдонӣ шудааст. раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ зимни суҳбат бо собиқадарони меҳнат иброз дошт, ки давлату ҳукумат меҳнати собиқадоронро ҳамеша қадр менамояд ва пирони кор барои тарбияи наврасону ҷавонон саҳми назаррас доранд. дар навбати худ собиқадорон соҳибов Содиқбой ва Мукаррам Мансурова низ барои дастгириҳои доимӣ ба пешрои муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон, раиси вилояти Суғд муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ва раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ изҳори миннатдорӣ баён намуданд. раиси шаҳр зимни боздид аз ҷамъияти деҳоти Хурмӣ бо ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ дар деҳаҳои озодагон ва ваҳдат ошно гардид. зимни боздиди раиси шаҳр аз ҷараёни корҳои сохтмонии маркази савдои масолиҳи сохтмонӣ дар деҳаи озодагон, ки аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Валиев Хуршед бунёд мегардад, шинос шуда, барои саривақт ва бо сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ба масъулин дастуру супоришҳо дод. ба раиси шаҳр иттилоъ дода шуд, ки бо истифода додани маркази савдо барои 6 нафар сокини деҳа ҷойи кори доимӣ муҳайё мегардад. Абдухолиқ Холиқзода ҳамзамон бо ҳолати мактаби кӯҳна ва хонаи фарҳанги деҳаи озодагон ошно гардида, барои ба ҷои мактаб бунёд намудани боғчаи бачагона бо ҷалби соҳибкорон ва таъмиру аз навсозии хонаи фарҳанг ба масъулин дастур дод. раиси шаҳр дар ҷараёни боздид аз деҳоти Хурмӣ бо рафти бунёди хати оби нӯшокии деҳаҳои озодагон ва ваҳдат дидан намуд. дар деҳаи ваҳдат ба раиси шаҳр иттилоъ доданд, ки хати оби нӯшокӣ дар ин мавзеъ аз масофаи 3600 метр оварда мешавад. то ҳол аз ҷониби соҳибкор барои бунёди хати об 376 000 сомонӣ маблағ сарф шуда, ҳанӯз дар ин самт корҳо идома дорад.
در ادامه سفر رئیس شهر پنجکند در دهات خرمی از دیدبانگاه سرحدی خرمی بازدید نمود. عبدالخالق خالقزاده با شرایط بود و باش افسران و سربازان آشنا گردیده تاکید نمود که با دستگیری های سرفرمانده اولیای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای بود و باش خدمتچیان حربی و ساختارهای نظامی مملکت شرایط خوب خدمتی و معیشی همه‌جانبه فراهم آورده شده است. اینچنین در جماعت دهات خرمی نقشه است که امسال زیاده از 2 تن پله استحصال کرده شود. در این باره ضمن شناسایی رئیس شهر پنجکند با رفت کارهای کرمک پروری در عائله اسماعیلوف ها اطلاع داده شد. ذکر گردید که در موسم امسال به عائله هایی که تجربه کرمک پروری دارند 70 قوطی کرمک تقسیم گردیده عین زمان 720 کیلوگرم پله سپاریده شد. در دهات خرمی 17 گکتار زمین توتزار موجود بوده آن برای کرمک پروری استفاده می شود. مورد ذکر است که کرمک پروری جهتی با اشیاء خام تامین نمودنی کارخانه‌های صنعتی مملکت، رشد صنعت سبک و استحصال متاعهای از جهت اکولوژی تازه از ساحه‌های ضروری محسوب می‌یابد. خواجگی دهقانی سری کمر یکی از خواجگی‌های پیش قدم در سمت استحصال کارتوشکا و شالی محسوب یافته، همه سال 10 تن محصولات را پیشنهاد خریداران می‌نماید. طبق اطلاع اسماعیلوف ربیم رهبری خواجگی امسال مساحت کشت کارتوشکا زیاده از 5 گکتار را تشکیل داده، حاصل انتظاری از آن از 150 تا 300 سنتینر می باشد. برای رئیس شهر اطلاع داده شد که اعضایان خواجگی با مقصد اجرای دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی کشت شالی را نیز به راه ماندند. عبدالخالق خالقزاده ضمن بازدید به فعالیت کشاورزان خواجگی بهای بلند داده و از آنها دعوت نمود که هر یک وجب زمین را ثمره‌ناک استفاده برده برای بلند برداشتن حاصلناکی از تمام امکانیت‌ها استفاده برند. گزارش مرتبه رحمان و حسین صالحوف. برنامه را ادامه می‌دهیم. رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده زوفر مرتضی خان ضمن بازدید از شهر باسانی پنجکند با مجلس‌های حساباتی انتخاباتی تشکیلات‌های ابتدایی حسنی آغاز بخشیده. ضمن مجلس کاری برای در سطح بلند برگزار نمودن کرسی بازآموزی رئیسان کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان عرض سپاسی خویش را بیان نمود. رئیس کمیته اجرایی ولایت حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوخت اسماعیل زاده زوفر مرتضی خان همراه با کارمندان مسئول کمیته اجرایی ولایت حزب از کمیته اجرایی حزب در شهر پنجکند و تشکیلات‌های ابتدایی حزب بازدید نموده به مجلس‌های حساباتی انتخاباتی در نهادهای ابتدایی حزب آغاز بخشید. در آغاز بازدید در تالار خورد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با حزبیان و فعالان شهر ملاقات دایر گردید. ملاقات با سخنرانی رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده آغاز گردیده. او مهمانان را شادباش گفته رابطه گسترده مقامات شهرداری و کمیته اجرایی شهری حزب فعالان حزب را عامل پیشرفت کارها ارزیابی نمود. اسماعیل زاده زوفر مرتضی خان از سهم کلان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر برای در سطح بلند دایر شدن کرسی بازآموزی رئیسان کمیته های اجرایی ولایت شهری و ناحیوی حزب که روزهای 15 و 19 می در شهر پنجکند برگزار شد سخن کرده به رئیس شهر و رئیس کمیته اجرایی شهری حزب نامه سپاس و به یک گروه فعالان شهر سپاسنامه کمیته اجرایی ولایت حزب را تقدیم نمود. همزمان اسماعیل زاده زوفر و کارمندان مسئول کمیته اجرایی حزب در مجلس‌های حساباتی انتخاباتی یک قطار تشکیلات‌های ابتدایی حزب اشتراک نمودند. از جمله رئیس کمیته اجرایی ولایت حزب به این معرکه مهم حیاتی حزب در کمیته اجرایی ابتدایی حزب مرکز سلامتی شهری آغاز بخشید. ضمناً کمیته اجرایی ابتدایی مرکز سلامتی شهر 634 نفر حزبیان را متحد نموده در دور حساباتی کارهای زیادی را به انجام رسانیده است. در این باره در حسابات رئیس کمیته اجرایی ابتدایی بابایف نسیم سخن رفت. اسماعیل زاده زوفر نزد حاضرین سخن نموده توجه آنها را به وظیفه‌ای که پیشوای ملت رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان نزد تشکیلات‌های حزبی و حزبیان گذاشتند جلب نموده تاکید داشت که در وضع متشنج سیاسی
ҳиссиёти минтақа ва ҷаҳон роҳандозии дурусти корҳои тарғиботӣ, тарбияи ҷавонон дар рӯҳии ватандӯстӣ аз вазифаҳои муҳими рӯз арзёбӣ мегардад. дар анҷоми маҷлиси ҳисоботи интихоботӣ 5 нафар ҷонибдорони ҳизб ба узвияти ҳизби халқии демократии тоҷикистон пазируфта, ба якчанд нафар фаъолон сипосномаи кумитаи иҷроии шаҳрии ҳизб тақдим гардид. инчунин ҳамон рӯз бо иштироки муовини раиси кумитаи иҷроии вилоятии ҳизб Бахтиёр Исматҷонов, сардабири нашрии вилоятии ҳизби Сухани халқ Абдусабур Абдуваҳобов, мудирони шӯъбаи кумиҷроии вилоятии ҳизб Фирдавс Саидов ва Назирҷон Мирмуллоев дар ташкилотҳои ибтидоии ҳизби Осорхонаи ҷумҳуриявии тарихӣ, кишваршиносӣ ба номи Абу Абдулло Рӯдакӣ, агентии минтақавии Тоҷик Стандарт, экспедитсияи иктишофии геологии Моғиён, ҷамоати деҳотии Лоиқ Шералӣ, маҷлисҳои ҳисоботии интихоботӣ баргузор шуда, ҳисоботҳои раисони ин ниҳодҳои ибтидоии ҳизбӣ шунида, оид ба дигар масъалаҳои рӯзномаи маҷлисҳо қарорҳо қабул гардид. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом дар асоси нақшаи чорабиниҳои шӯрои шаҳрии ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон санаи 10 ивни соли равон дар шаҳри Панҷакент бахшида ба 25-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо иштироки намояндагон аз ноҳияҳои Айнӣ ва Кӯҳистони Мастчоҳ маҳфили телевизионӣ таҳти унвони «Корвони сулҳу ваҳдат зиндабод» баргузор мегардад. аз тарафи комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ба кӯдакистони рақами 12 ҷамоати деҳотӣ Ёрӣ як адад телевизор тақдим гардид. дар сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, масъалаи насли Наврас қувваи бузурги мамлакат мақоми хоса дорад, зеро ояндаи мамлакат аз бисёр ҷиҳат ба насли Наврас вобаста аст. имрӯзҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо сарварии пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баҳри таълиму тарбияи наврасону кӯдакон шароити мусоидро фароҳам оварда истоданд. сохта ба истифода додани кӯдакистонҳои замонавӣ мактабу китобхонаҳо далели гуфтаҳои боло мебошад. кормандони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо роҳбарии раиси кумитаи иҷроия, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода, меҳмони кӯдакистони рақами 12 деҳаи Ёрии ҷамоати деҳотии Ёрӣ шуданд. дар ин ҷо барои меҳмонон аз тарафи тарбиятгирандагон барномаи адабию фарҳангӣ пешкаш гардид. комиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ки сарпарасти ин муассисаи таълимии томактабиро ба уҳда дорад, раиси комиҷроия, узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода зимни суханронӣ изҳор дошт ки дар тамоми дунё аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон ба масъалаи тарзи ҳаётгузаронии кӯдак аз ҷиҳати моилавӣ ба таври зарурӣ таъмин будани ӯ, фаро гирифта шудани кӯдакон ба таҳсил ва ғамхорӣ ба онҳо ҳамчун ба пояи асосии ояндасози миллат аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. имрӯзҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои муҳайё намудани шароитҳои беҳтарин барои кӯдакон саъю талошҳои зиёд ба харҷ дода мешавад ва ҳамчун армоғон ба кӯдакистони рақами 12 телевизор ва ба тарбиятгирандагони ин боғча тӯҳфаҳои идона тақдим гардид. мудири кӯдакистон Гулнора Миразизова ба кумитаи иҷроии шаҳрии ҳизб барои таваҷҷӯҳ ва кӯмаки пайваста изҳори сипос намуда, онро татбиқи амалии ҳадафҳои барномавии ҳизб арзёбӣ намуд. кӯдакон дар навбати худ бо барномаи ҷолиби адабию фарҳангии худ табъи меҳмононро болида гардонида, бо ин як андоза барои чунин дастгириву ғамхориҳо арзи сипос намуданд. кӯдакону наврасон ояндаи давлату миллатанд ва ҳамаи кӯшишу заҳматро баҳри он равона бояд сохт ки онҳо ҳамеша дастгирӣ ёбанд, ҳуқуқҳояшон ҳифз шавад, дар муҳити созгору созанда ба камол расанд ва ворисони сазовори ин сарзамин гарданд.
бинандагони гиромӣ, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. То барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. Хайр.